Amaina ba talifusan yung masya baday zo ay Yesus Kristo. Waway ami mafefu baday zo Yesus Kristo. Yaom. Falu kaita zui ba gangerenua basa dede ba kana litu yekabe bahasa nias. Fatua leta baso ba taangirenu si taromali balangi si ofena datalau mangani. Ni suno ni fula kami dai melo walangi ma Yesus Kristo berba omasi ba faaha kedeu da mano tola marugi gina te bazi ma ke ande baya soaya ke kemagina te bazi larate mabaso ma angirenu si taromalima ba fahal raga ba ba bele gehe hamon andani hamoni badai lo walangi ma Yesus Kristo no mangane da aga iya de ira ama ina batalifusa angirenua ni basoda sinotifaana babuku gangirenua wasya to ini angirenu sida bazima ande ya ia da famaido lowalangi teodane badaromai lowalangi bazura sara Yohani faza sara ngawasitelu irungi zifulu basya ani basoda data baso ia bangawasi ene imane taromali lobalangi natawa abonia ita ba natatera zo gemi bano mufaya ita batenga siduhu nilau ira ama ina batalifusa na variago ita banaboda sisoba betaro bamazoi ni usia aige bagotaluan ni hasato bamazoi sinoteturia bawo amuata sisehi ba nafau ita bania simane dao bato baligoi sehi duriada ba sehi goi toida ba boboda banaboda niha atule sibai mene zatua fona me imane bahuma fau ita ba zatua ba atua ge ita fau ita ba zonehe ba onehe ge ita fau ita ba niha si sehi ho amuata ba sehi ho amuata ba na fau ge ita ba niha sabotodo ba niha ge sabotodo ita ira amai na batalifusa na soza nguma sifat duhute de khenobalangi ya masolo ke Yesus Kristo iya bahiza lala niterenia banolala sogemi siduhu sofaya niha ando natawa natana khlobalangi bano kisisa kiga makaitada khlobalangi ba tapi hegel itu abo ba aurida andre ni fator lobalangi fe fuda teoroma ida ama ina batalifusa baba aurida seroma so kada fagamoni baba auri andre basinanya ita fona lobalangi imane bazura telumoze faza felezi wa ngawasidua yani amoni ami menoni amoni andraudo yang odo ande Yehova lobalangi mi ama ina batalifusa taromai lobalangi ande sitobali gei famasuki badede hadian no sinduhu solo Yesus Kristo ita hadian no gisi sehi damakaita da lobalangi bamale bai hateuy bahiza tola taubwago ia balalaba aurida seromau na taila ta'amuni ita taila ta'amuni faurida ande bazil emas lobalangi banosi nangia ita fana lobalangi seki sabobo da baba auri ande bano famaido lobalangi ita iya duhu tafuli talau mangani sawagala daromali metua Yesu fasugi badedema ena atola gei fo amuatama ade situ bali famai domo ena gei fa urima ade bangabalo hadiah yani farwama sinangia tandefunamo bamai to bali sumange bazo goyawa sawagala pada Yesus Kristus no manganda da aga iya iramai na batalifusa bai olifulai
subscribe bata bagi si kena talifusan data nama mau fulio waita mafefu bada izo ayat Yesus Keriso ya ahum